Mukama wetu asima muno ekiro kya hati mukikaro ky'okusaba ntujja kubazaho ebirooto habokuba ebirooto kintu kikuru muno Mukama nukwatubaliza. Job akagamba ngo obutubyame ekiro Mukama akingura okwetegereza kwaitu kandi aleta ebirooto nuko tuleme kubura obuturaba twine emihanda emibi yitutegekere atutinise tuleme kubura mihanda omu. Nabweke ebirooto kintu kikuru muno ekiro kya hati ntwenda kubibazaho baitu tutakabalizeho ebirooto reka tubanze tusabe. Isito amani ntukusima ntukukugiza omwoyo arukwera omwegesa weitu omwebembezi weitu ninkutangira ekiro kya hati ninsaba nsese hamagitagaho Mukama abana bawe mbaze nabo kandi basobole kwetegereza ekyo kugamba kozesa akano kange ayi Yesu kozesa okumanya kwange kozesa iraka lyange tata abana babo basobole kuhura kandi ekiro kya hati ninsaba Mukama abakamo hinduro obwomezi bwabo butagaruka kuba nko kubusangirwe. Ninkusima abo bwesigwa bwawe ninkusima abo amagitagaho ganya kuchobera kikorigo ninkusima ko ekigambo cyawe kyomezi Mukama kandi ekiro kya hati nkireto okusumururwa hali abana bawe webala Yesu bintu yana tusabire ntwikiriza okuraba omibali ya Yesu Kristo Mukama waitu amina. Nabwekireka tubaze ebirooto habokuba ebirooto nsi yamani muno kandi bintu bingi bitusobora kubazaho ekiro kya hati ntwenda kubazaho ebirooto ebyebiruka ebirooto ebyemotoka ebirooto ebya boda ebirooto by'obugali Nibimanyisaki. Ekiruka kyona mu kiroto kibankimanyisa orugendo rw'obwomezi bwawe mu rujungu bakieta the vehicle of your destiny orugendo rw'obwomezi bwawe ho kugenda mu birooto eki kijanke ibiruka emotoka boda boda obugali kandi ntakayikira hara nyenda mbaze nayiwe wakumpuliriza ebirooto binu osobora kubisingura oto biraba bibi ekyo kubanza ina kujunu okayikiriza Yesu Kristo nko mujunu wawe eki akabiro ina kwijizibwa omwoyo arukwera nako kuroraho ako kubaza mu ndimi eki akasatu oina kugiza Mukama otakatandikira kusaba obwo banogenda kusaba buli kiro banzo kugiza Mukama na amani omuzinire omuramye omukugize ekikuru muno otakasabire eki akana osabe oteire yomutima sabo chwiremo ebigambo byokubaza no bimanyisa eki akatano osomege kigambo kya Mukama buli kiro kandi esara yawe erugira mu kigambo eki osomere oboraba Mukama no yenda akusumure mwijuke ebinihizo mwijuke ebikihandikira mu Bayibuli ekikwatagana no kutsumururwa point ya kusembayo nketagisa okusaba mu rulimi rwenzarwa kintu kikuru muno oboraba no saba no kukera muno oboraba obwomezi bwawo no huranga busibirwe arihe ebirooto ebikulemeseze arone ebintu ebyokurora kwolekwa ngo obwomezi bwawo busibirwe nkwesengerize yega kusaba mu rulimi rwenzarwa yega kusaba mu rulimi orunyoro oboraba olumunyoro yega kusaba mu rulimi orutoro oboraba olumutoro oboraba olumunyankole yega kusaba mu rulimi orunyankole na ndimi zone ezindi osobora kunkaguza nkandi hati mama wangu oboraba olumunyoro isenyo mulango hati obora yega kusaba okega no kuliriza omwoyo arukwera najja kwoleka ekintu kine kyokurwana nakyo ekikulemeseze mbomezi nikirugira nkaha nikirugira mbalango oba nikirugira mu banyoro hati oboraba orunyoro orundi orulango tarumanyire nketago okwate ekinda yeta prayer points esare zosobora kuhandika eziri direct ezikutere ekintu ekyo kusabira oboraba mzaire wawo mwomezi rundi oyina yabanyabuzali bakaguze nkoko sobore sale ezikuzisaba mu rulimi oru n'orutoro oboraba tarumanyira kurungi baitu hiso mutoro rundi mama wa mutoro kandi norole ebintu ebikusiba rundi ebikulemesa mbirugatoro omwoyo arukwera nko kwakolekere tungo rupapura ohandike sara musara muneza rutoro prayers harimwe sara ezitusaba ezina prayer points nawe kigarukayo musala ezi ohulirize prayer points ezi ozhandike harupapura oborabo tamanyire kurungi orutoro hati otandike kuzisoma mu rutoro oja osobora kubanza okalemesebwa kubanza baitu nomara nikikwanguhira obwira bugenda mbarabaho noja kwanguhirwa kusaba mu rulimi oru noborabo tarumanyira kurungi kaste sara zawo zhandika okazisoma mu kusaba
katugaruke mbirooto. Ekiroto kinkwenda kugamba ekiro kyati ebirooto byo kuvuga obugali. Norota novuga akagali obundi nogurukaho nogwa. Eke kiroto nkimanyisa obunaku. Obunaku omnyanzi gwasimbira obunaku mu rugendo rw'obwomezi bwawe. Noyetaga kwegarukamu habwe bibi by'abaswenkuru, habwe bibi by'abazaire bawe ebyalesera obunaku mu bwomezi bwawe. Nasahe noborabo ine sente kasi otandika kuvuga akagali mu birooto nkimanyisa omnyanzi gwa ategekere kuletera obunaku. Nabwe kwegarukemu habwe bibi ebyobunyagi, habwe bibi ebyobugobya, habwe bibi ebyokuraguza, okuramya embandwa, rubala, abachwezi. Wegarukemu ebibi ebi oboraba obikozeri owenka rundi abazaire bawe rundi abaswenkuru baraba bikozeri. Wegarukemu kandi oyege kusoma ekigambo, oyege kusoma okusaba mu mwoyo mpaka ebirooto ebyo otaleka kusaba ebirooto bitakahindukire. Obugali oburaba mboyoleka mbirooto byawe nyamusa buli kiro saba kwiki obugali bulekera kuija mbirooto byawe. Ekiroto kya kabiri kuvuga emotoka enkuru rundi kurubatera mu motoka enkuru rundi eyefire. Kino nkimanyisa ngu omnyanzi gwateiro kulemererwa mu rugendo rw'obwomezi bwawe. Oyina kusaba oyegarukemo kandi oyeheyo kusoma ekigambo. Mukama borano saba mwijuke ebinihizobye ngo urugendo rwawe Yesu Kristo akaruguranessagamaye nabwe kitoyina kubonabona. Osabe muno kwikyo ebirooto ebi birekera kuija mu bwomezi bwawe. Ekiroto kya kasatu abasirukale kwemereza emotoka eyorumu. Nkimanyisa emyoyo emibi neremesa urugendo rw'obwomezi bwawe tekwendoka hika mu rugendo rwa Mukama akutegekire. Wegarukemo oyeheyo mukusaba na amani. Osabe nekiniga ekyo burukwera, ekiniga ekirukwera. Osibe osome ekigambo oyijuze bomoya arukwera. Omala obwire nosaba mwoyo, omala obwire nosaba mu ndimi. Oyege kwesabira hatali bino byogenda barungi nsabiraho. Habo kuba bino wenka niyoja kubisabira. Osabe mu rulimi rwenzaro. Ekiroto kya kana emotoka yawe bagibire. Kino nkimanyisa ngo mnyazigwa naenda kulemeseza kimo obwomezi bwawe. Abulemese akugara haziro. Oyina kuimuka mu itumbi hagati ya saa 6 na saa 9 osabe sare zekiniga kirukwera. Osabe otekereza kubyama oborosere motoka yabagibire. Kino nkimanyisa ngo obwomezi bwawe hayiba bwibire. Ekiroto kya katano otembere train rundi enyonyi yagwa rundi train yaruga mu rugudo rwayo. Kino nkimanyisa ngo oboire nekintu ekyo hikireho ekyamani mu moyo. Baitu habo kugayara rundi habo kukole kintu hati walema kuhikayo nambere urugendo rwawe rubeire ndugenda. Walema kuhika mbwijwire bwe kyamahano cyawe. Kino nketagiso yegarukemo kandi osaba moyo arukwera akoleke kike kyorakora. Mu bintu bino byona twetaga kwegesebwa moyo arukwera, twetaga kusaba mu moyo kwehayo mu kigambo. Oborabo inebibi ebyokukora ebyomanyere ruhanga takwetaga mbomezi bwawe ebibi nkwesengerize. Sabe sagama ya Yesu, sabo moyo arukwera abikusumuremo oyomero bomezi oboburukwera. Oyomero bomezi obukutina Mukama. Nabwe Mukama nuharatungira amani kukukora ebyamani. Mwebale kompuliriza Mukama abaho omugisa. Nimbasaba kusubscribinga ha channel no nesara zinu kuzisharinga n'abantu bandi. Yesu abaho omugisa nimukoreke. Amen.